thokozani gogo Parafini insizwe yaKaNdoma. Ukubone ulalwe sisilwane, sikulale isilwane, amasende angene ngaphakathi apha kuwe, incanca okanye ingene ngaphakathi ibuye, uhlutshwa sisilwane, siyakulala usuku lwemi, siyakufunxa, umthondo ungene apha ngaphakathi. Laa nto yenziwa ngabathakathi le. Umthondo ungangena apha ngaphakathi, incanca ingangena apha ngaphakathi, amasende abe buhlungu, bathatha amandla akho, umqolo ube buhlungu, bayakufunxa izilwane zabo. Siyalahlwa isilwane, isisu sigcwala umoya, sibe sikhulu umoya wesilwane. Ibuhlungu loo nto leyo. Uba angasebenzisa imithi, uba angapeyinta, uba angacima, ayilahleki loo nto leyo. Uphelelwa ngamandla, kwezinye iimini ungavuki, uphangele uba le nto iyakuqoba, iyakusenga. Iyalahlwa ke loo nto leyo. Abantu mabaphile gogo Parafini, ibhaca.